Manje anisho ngoba nithi nina abantu bokufika baniqedela umsebenzi ngoba bavuma ama-cheap labor. Ngokucabanga kwenu thina njengomakhi nizovuma nje masizonishaya 90,000 ngokwakha u-4 room. Anizobadinga labanini baxoshile bebanicharge imali encane ngoba phela amabhoza yinina. Amabhoza yinina ngoba kinina enikhokhayo nithi abantu bavuma imali encane kodwa nina ningakhokhi. At the same time uma ngabe niqasha abantu anivumi ukuthi banicharge imali enkulu. Mina nje mangizokwakhela nje u4 room nje angingayibali iplaster ngizoyikhuphula indlu ngiyibeke phezulu ngifake iroof ungayibali iplaster ngifuna 90,000. Labe nibaxoshile mhlambe banifuna o30,000 20,000 ngifuna ukubona ububhoza benu lobe niyibona. Sifuna imali enkulu manje asidlali. Ungangibizi nje uthi angizokwakhela muzongitshela u4 room ngizowakha ngo20,000 angiyisebenzele indaba ye-cheap labor. Angithi nini indaba ama-cheap labor iyona into ahlekisela ngomsebenzi. Vulana amathuba omsebenzi ke emaboss. Angithi ni amaboss nini anizwani nokukhokhela imali ezincane kodwa niyafuna ukukhokhela abantu imali encane. Yazi nobuphukuphuku kanjalo entweni. Zimili izindlu zabantu left and right. Bathembisa umuntu waseMalawi u20,000 ozowakha u4 room aphinda uplastele afake nosile ngafaka namathaza kunika ukey. Zimile manje. Akuze laba bayaziyo ke imali abangeke baze babavume labo 20,000. Yibona ufuna nibanikeze ke leyo mali bakhupha. Angithi ninemali nayokhokha. Ninemali phela nini yokhokha. Zimili izindlu left and right sayibona and mina ngeke uzongisukele kodwa ngiyakha futhi nje ngiyaziqhenya ngokwakha kwami kodwa nje no more indaba yokuthi i-discount uyabiza eSouth Africa kulwela ukuthi manje no cheap labor. What MTN pays you go nizokaka nizobhosha amasimba nithathe niwabhixe ebusweni nithi nina ngoba phela ngithi nihlakaniphile. Hey cheap labor bathatha 100 rand, hey bathatha 50 rand kwashe kwacima. Nihambe niyoshaya igross ehardware, nigross ama-blocks, nigross ilawo amaplango yonke into. Ngoba nithembele kumuntu waseMalawi, abantu baseMozambique, abantu baseZimbabwe abazonitshaje u20,000. Zisazoma izindlu zenu, sazoma. Nto sikuma leni silabako nina. Uyophela konke lokuphapha kwenu nithi nilungisa ikhantri kuyophela ukuphapha. Zisazoma izindlu zenu bahambile abe banicharge imali amasenti ushintshi ngoba nibona ukuthi mangabe nigoduma no100 rand hayi iningi kakhulu senizogodwa amaphakethe empty manje. Cheap labor kodwa yinini eniqashayo. Sanibona bakwethu, sanibonani ekuseni nkosami igenge isaphuma iyophanda. Sayophanda bakithi inkosi yami asinayo enye indlela yokuphila ngaphandle kokuphanda. La bengibhizi nje bakithi inkosi yami ngithi uyabona nje nanoma kugqame kakhulu laphana einkundleni zokuxhumana ukuthi ngiyathuka kodwa kukhona ezinye insizwa ezithi mazingazwisisi ezingilandelayo eziwalandelelayo amaphuzu engiwabekayo ukuthi ngempela lo muntu lo nalo mjida lona uyakhuluma lo. So baye futhi kwesinye isikhathi mangabe khona into engiyikhulumile engathi mhlawumbe nayibahlali kahle bangi-inboxe futhi ndoda noma mhlawumbe abangayizwisisa ayithi ayibahlali kahle ndoda hayi mani khona into oyikhulumile lapha kanti yini soyasijikela yini eSouth Africa uyasidayisa yini nawe wasithengisa kanjena uthini mawuthi bese siyayixoxela ke neinsizwa sicoce bangibuze ngibabuze bangibuze ngibaphendule bangiphendule ngibabuze kanjalo until bese sesiya understandana bese ke sesiyakhana ngoba nami ngupastor ngeke ngize ngibe perfect bakithi ngithi iphutha akwenzeki igcine seliphumile emlonyeni noma mhlawumbe ngigcine sengiyithathela izinto ngolaka kuhlezi kunjalo. Njengamanje ngifuna ukulungisa nansi into nansi uthi yona kunombuzo la ukuthi kanti amaphepha noma visa noma whatever bathatha isikhathi esingakanani bawumalini ingane abantu bokufika uze omunye umuntu athena mina ngina 20 years ngise South Africa
but akana maphepha. Right. Bafowethu asingazenzini idididi. Singazenzini idididi. Iqiniso ikakhulukazi abanye bethu bayalazi. Bakhona abantu abangalazi iqiniso total bazangizontshathi bapha abangalazi iqiniso. I-majority yethu bakithi iyazi ukuthi abantu bokufika la eSouth Africa bazivelanga basuka bathi eThekwini la kuqale khona imashini masha silungiseni lento. Angithi manje sengifuna ukuyihandlisha ngoba uSouth Africa hayi ngoba uZulu ngoba uSwati ngoba uPedi ngoba uTswana ngoba uSuthu ngoba uNdebele ngoba uTsonga ngoba Pedi whatever. Ngifuna manje ukuyihandlisha ngese South Africa. Abantu bokufika bakithi banama border gate. Bafikela eindaweni eziseduze nani nama border gate wabo. Umuntu okufika afike esuka ngale Mozambique afikele ngale kwaMhlaba yalingana ngale koTembe ngobani bani lapha kuleza indawo lezana ezilelelele koManguze go Skhemelele baphinde futhi bafikele kuphi bafikele la nithi le ndawo le bafikele la ama basuke eMozambique bafikele lapha eNasi kunendawo lapha ekuthiwa kuseNasi bafikele lapha eNasi bafikele eKomatpoti lapha babe khona koTonga koHoyi izinto enjengalezo which means the side of Mpumalanga. Baphinde futhi bafike endaweni lezi ezifana ngifuna ukukhuluma njengabasuthu mabefika bafikele eBloemfontein ngoba iborder gate yabo iseduze kakhulu nabo Bloemfontein. So ingakho mhlawumbe mangabe ukhuluma nomuntu wakaZulu umtshela ngabantu bokufika bathi thina sakhula bengekho lesikhathi bengekho besiphila kanjani. Labantu kade bafika but bafikela la kuseduze khona nama border gate wabo and then bafike bahlala kancane ke uyezwa omunye uthi eThekwini ziyakhipha kunolwandle kunani sebagcine basondela kuphi eThekwini kodwa thina nje eqinisweni lonke liphelele thina baseNaspoti nabakhona leKwaZulu lemasayidini akoManguze baze bakhuluma isithonga lapha and then ngale go golela lapha ePhongolo baseSwazini bakhona bafikela kuleyo border gate leyo bese ngenxa yokuzwela ukuthi hayi man bengihambile ngecontract ngayosebenza kuphi sithina sibacashe from la siyobasebenzisa emasaluni ethu aseThekwini sibacashe from lapha siyobasebenzisa emasaluni ethu kuphi eGoli. So manje yonke lento efana naleyo iyenzeka siyayazi but the only thing so ngamanye amagama ngifuna ukuveza ukuthi abantu bokufika abanye bethu kule age awuma 1980 something 1990 something vele baba khona lapha ngesikhathi sakaMandela la eSouth Africa. So ikhule imajority inabo abantu bokufika but iproblem basuke manje badlula baze bafika kuphi eThekwini ngoba baze badlula bafika naseGoli. So umuntu wakaZulu uma ngabe ebona ukuthi mhlawumbe labantu bafike maybe 2010 or maybe bafike 2015 or 2020 khona lapho kuyamangaza ukuthi sonke lesikhathi thina besiphila bengekho kade baba khona labantu eSouth Africa bafethu. Ingakho ngithi abanye vele sebaba izakhamuzi lapha njengakhona lena sport le baningi abantu baseMozambique asebanezitandi lapha eNasi eTonga kuphi bakhile nje impela lo muntu loyo uma ngabe uzomkhipha ku 12 room yakhe ayakhile original usuke eMozambique ngoba umthetho vele wabavumela. Loyo muntu loyo vele uzofuna ukuthi umani umbulale ekucala before ehlukana nezinto zakhe ngoba sekanabantwana sekanomuzi abanye baze banamatekisi baona ngisho namatekisi business yamatekisi khona la eSouth Africa. So lento bakithi lena ivele umashakala lekucaleni ngawo ngithi noma sesiyilungisa asingayilungisini ngempi ngoba izothi mayilunga kube ukuthi akusena muntu sesiphelile. So asiyilungiseni. Uyabona inkinga yami engizoba nayo ukuthi ningikhulumise nomZulu kulento lekufathi ngikhulume manje. Iyona iproblem yami enkulu engahle ngibe nayo. Niyangizwa ma South Africa. Uma ningahle nenze iphutha nengikhulumise nomZulu kulento engiyikhulumayo manje, imanga izoba nenkinga.
kanti uma ningangikhulumisa nabantu base South Africa ningangikhulumisi nomZulu ngoba umZulu uyothi mehluleka ukungiphendula avela decide ukuthi angangishaya noma angangithuka kanti ukungishaya ngeke okungithuka futhi kwakhona akwenzi lutho kimi. Lalelani ngintshela ngifaka ivideo la ngathi mina abantu bokufika thina abanye sikhule nabo ngiyaphinda futhi kanti ngicela ngithenga ubuso yini ngicela ngiyancenga yini mangikhuluma lento abantu bokufika sikhule nabo thina mina ngikhuluma ngoPastorino mina ngikhule nabo why ningangibuza ukuthi ngikhule nabo kuphi uyakwazi embombela wena okay asiyeke lembombela uyakwazi libombo ebhora gate libombo mangakubuza ngelibombo manje ungacakeka nje serious ucathi mhlawumbe ngikhuluma ngendawo eseDubai noma eseoverseas hambani nibona indawo nivakashele ama province amanye ningahlali eKZN nize nigugele khona phuma eMpumalanga uyobona impilo phuma eFree State uyobona impilo phuma uye eLimpopo uyobona impilo ngoba into enikhawathayo nihlala endaweni eyodwa mase sikhuluma kuba into entsha that's why nisibiza amakwerekwere sonke mina ngeke ngivume ukubizwa umunye umfana uthi ngiyikwerekwere ngilona ikwerekwere mina ngangijweli kabi lona ikwerekwere bekuyini nawe mawufika eZimbabwe uyikwerekwele uma mina ngiyikwerekwele lapha eThekwini nawe mawufika eNasport uyikwerekwele angithini no ukubiza umuntu ikwerekwele nisho ukuthi uyakwelezela mayekhuluma nawe uyakwelezela makumele ukhuluma iSpedi makumele ukhuluma iSiswati uyathithiza usithutha uvele beyisithutha mina amaqiniso ngizowamela futhi nikwata nijuluke nibe manzi nenzeni iqiniso ngizolimela niyoze nilivume nithi shensizwa lapha eLibombo Border Gate kuphuma abantu baseMozambique ngusize wena ongazi bahlale lapha ngakithi bagcine lapha kukhulunywa isinye iSiswati bathi ukunkumba wena ongazi ngoba sihlanganise isishangane neSiswati usuke lapho uye ngale eManguze le ndawo leyalelele eManguze angazi Manguze kumbe yini khona lelelelele kwamhlaba yalingana kube namashangane futhi angena ngalapho bathi amathonga kune language ekhulumayo lapha kwa create isithonga leso ngesitsonga noma ngesiMozambique ishironga balapha bathi isithonga ngoba sesihlangane nani nesizulu ngapha sikwaZulu ukhuluma into ongayazi wena uyasazi isizulu sasophongo ukuthi sihlangane neSiswati njengoba lokubhiza umpompoloza lapha umisa imisipha ukhuluma nami ngimdala nginje musana ukuphapha nina nginibuyisa nganene yonke le ndawo engiyibizayo abantu bokufika bafike kudala lapho kulezo ndawo kade bafika lapha eLimpopo lapha kunabantu abasuka ngale eZimbabwe abalapha eLimpopo yingakho futhi nakhona ngale eZimbabwe kunamavenda akhulumisa ivenda lesaseLimpopo manje lalelani bengithi mina angishongo ukuthi bangahambi mangikhuluma njalo njengoba ngiphendula inonsonso angishongo mina ukuthi ngabe khona umuntu ohambayo ngithe mina lalela akufani uyabona abantu asebahambile manje abantu abasuke bathi bazozama bathi phapha bangakafaki impande kwavela lo msindo basuka fast bagijima bahamba but lo muntu bekade sekaqalila investile ufuna ukuthatha lapha athathe lapha athathe lapha athathe lapha ukuthi ehlisa collect abese uyahamba then wena umnikeza 3 weeks ukuthi emva kweinsuku ezithile hamba lento yakhe kumele uthi ayikhiphe noma lezi zinto zakhe kumele ayicollect azifani nale decision yakho azifani ne decision yakho kufana nomuntu mangabe uqashwa emsebenzini bathi sifuna i6 months experience noma i2 years experience awukase wasebenza wena kumele ubulawe yini manje lalalani ke bafowethu uyabona manje njengoba sengimile ngikhuluma kanje manje sengingangani
sengilingene nani manje sengusize wenu ngingangani ke bafethu ngimile nje straight ubulungiswa kube ubulungiswa ukumosha kube ukumosha mangabe kufiwa kube kufiwe but iqiniso kumele silimele ngithi mina abahambe but bangashaywa bangathathelwa into zabo ningenzi ungathi mhlawumbe abafuna ukuhamba kanti niyabona ukuthi niba patrekile nabahlala entanyeni ukuthi abahambe manje wena mawuqashile wena usuka le Richards Bay ucashile lapha eMayville eThekwini bese uMastand afike nje manje ntambama thena ngicela uvuke kusasa uhambe inyanga iyaphela unamali yokubhadala la uzoya khona awunamali yokuqasha iveni othi lasha into zakho yebafethu asingathetha abanye abantu ngathi inyamazane mina bona mangabe ningizela kahle ngizowehlisa ulaka but maningizela ngobuso ngizontshela ukuthi ngiyawazi amalungelo omuntu noma iqiniso njengoba linjalo anginandaba futhi iqiniso lami ukuthi anisupport kanjani but iqiniso limile so abangahambanga kusuthi bagolozile and akusuthi bahleli ngenkani izimo and then uma siloku siba basahamba namhlanje bafethu ngufakazi inkosi yami angithi mina ngisona isithutha ngihlala ngisemigwaqeni yonke South Africa njoba nje ngibuyile manje ngibuya lapha eNewcastle nginitshelile lapha ngathi ngisayi KZN so mina ngisona isithutha ngiyamazi umZulu ufunani ngiyamazi umTswana ufunani ngiyamazi umTsonga ufunani ngiyamazi umVenda ufunani ngiyamazi umSuthu ufunani ngiyamazi umNdebele ufunani uyabona kunjengalento yokuthi umuntu mangabe kungeyena umZulu akasiwale eSouth Africa ngeke sasebenza leyo indaba ukuthi umuntu mangayena umZulu akasiwale eSouth Africa ilungiseni lapho niyazi niyengikhuluma nani ngeke ngibiza amagama abantu indaba ukuthi umuntu mangayena umZulu akasiwale eSouth Africa kumele aqaningwe or whatever angazi lento enikhulumayo kumele ahlolwe lalelani umSouth Africa ke nomZulu South Africa ngithi ngibeka specific ukuthi umuntu mangabe ekhuluma ilanguage ongayazi bese uthi wena uyikwelekwele ayizokusebenza leyo mina ngupastorino ngiyayisho asiprove ukuthi singama South Africa ngokukhuluma isiZulu khohlwane hey lalelani bafana lelizwe likhulu kakhulu is too big very too much indaba ukuthi umuntu mangayena umZulu nithi akuyena umSouth Africa iyohamba iphele futhi iphelile nje yaphela kuyimanje singama South Africa sihlukahlukene ngezinhlobo different eziningi sihlukahlukene umTsonga wala eSouth Africa umshana umVenda wala eSouth Africa umSuthu wala eSouth Africa uMpedi wala eSouth Africa umXhosa wala eSouth Africa umNdebele wala eSouth Africa nomZulu wala eSouth Africa nomSwati wala eSouth Africa so indaba ukuthi manje kuze bakuprove ukuthi wena umSouth Africa kumele ukhuluma isiZulu ayiphele asivaleni leyo bani neID naloku sazi ukuthi manje kunabantu lapha ubaba wahlukana nomama abantwana abanye bakhulu bangenazo certificate yangizwisa ubhlungu lento le into bekumele ngabe siyayilwela kunabantu bale South Africa abangenawo ama-ID abaholi abatholi certificate esikoleni kubi izinto ekumele ukuthi siyilwele lezo so noma ungayina umZulu ekugcineni ngizama ukuthi eSouth Africa sinale inhlotshane zonke lezi Zulu, Pedi, Xhosa, Tswana, Venda, Ndebele, Swati zonke so uma ngabe sizoqala thina sibandlulane sisodwa siyoba nenkinga mawungacheka manje ukuthi umuntu athi mina lelegama lokuthi ilona li problem once waqala wathi mina then lo munye usho ukuthi somdelelile so into ekhona bafana bafowethu sizwe mina cha nganethwa imvula zonke ongahluyiqabanga ngiyazi mina ukuthi mangabe linethi izulu liwangeqhwa ngamatshe angishayela ngigijima ngiyaphambili so manje ke angizukuvumela abafana bakomunye umuzi bazodlalela la ekhaya la mina uma udadewethu sekangitshethe unenkinga serious ngiyamela ngiyamvikela futhi so ngiyanicela ke bafowethu asifiki lapho into mina engiqasulayo ukuthi
umuntu angitshela athi kahlahle wena awuyena wase South Africa ngoba ngihlwe ukukhuluma isiZulu khohlwa mangikhuluma isiZulu mina ngendela wena ifavor mina nikota kubulabula Changane ke hona ho bolela ke hona o bua nikota kuvulabula so nginama language amaningi engiwakhulumayo but mina mase ngikhuluma kahle kahle ngiyathetha ngikhuluma Swati lengasifunza esikolweni from